Namar ke jingbom biang kinala ke badan harut ke surok ba National Highway 6 kania kala warna ya ke jingja shli hagi babon tili ke benta jong ke sornong po khamtam hapaham siem bat mau diang la sakhiru batang namar ke jingdap jong ke service lane jong ke surok ba ha mau diang kala kalalong penban ke wei ke jaka sat kali jong kipat ba bat rutang namar ke jingbom tu syu ke kipat ba kilama di ke jinge ki bakrau banjam na siliang jong surong kipat ba kilap kmi lenti bagi bor sarkar khamtam kibor ke National Highway Authority of India kinsim kiano mardor banweng yakini gijing baro dakaba shna pen he yakinala kibadan hasilan ter jong surok ba National Highway 6 kaliang cuma kwa bonong kami babai kabor sarkar kala ailat ini banpli ki dukan ki dhaba ki bar saknya ko kan ki hoi tamatang babai gijing kalong ba nimla banpli kani ka dhaba namar bele kani gijing sei nak kapor menta kalane menta lawan sipna kani gijing sei panolor kataru ki bor district ru ilawan banpek banjumo kani ka jaka ne lem bat kibriu ne hai kibriu jong kani ka korde kore kumala ampan orlang ya kani gijing tre hanne ba krishna no kani namtip na kuno kadao isu ba gijing susi kolong ba ha kani ka jakaru kali surok kali service lien kani ka rong nir kelasang kho pakala aku cutu ini ke non tar ko kala pelano tang ka jaka sak kali minta mulong su tang man kuras na siliang mulong manyat yang ru kata kacing ke ba manga lem kibi briu snong nang nir ya kendu ban ya inti nang kan kacing kerpat ngati kolong ba bagi long ka bala de ban selang no kai nolor ngasno ba men kaniru ka mehai ka nolor men kaniru ngasno ba kani hairu ka layo ka mehairu ka samson langambak lah ndrukrur na mentagi biki nala hapo service road hani hanong po ande hadu mentaru 4 don kono citri tentu sipor hadin bawan no lockdown nang tu kala sanghe sendan kem dan dak isu gini kam pan pentri gini nala